Salam alaikum warahmatullah. Now on a thérapie depuis Conakry. En salmina nokku kawon ɗon lando si ɗon jam. Partagez le live, mettez les cœurs. Merci Abdoulaye Baldé. Aray bani adama goto alama arande jonne konko falada. Merci ennemi Diallo. Merci Fatoumata Baldé. Merci. Bonjour ma soeur. Alpha Diallo, MMD. Salam alaikum. Sherif Al-Amin Bari. No tawa ko jamfi sukaɓe ɓaleɓe sukaɓe Afrique nde tawata ko miijagol goɗɗo aray goɗɗo hino arde dépensa e maɓɓe, ma goɗɗo hino arde yurmina ɓe, ma goɗɗo hino arde yaltina ɓe e sonja. Yaksi Sidi Monere Marama haray ka haqiqa hay goto ala arde, hay e goto ala arde fima an. Personne ne viendra investir sur toi, personne. Merci Amadou Ba. Adna nanon gollirta, c'est qu'il y a eu trop de manipulation dans l'éducation, c'est-à-dire be daynu en hafi itika gande, be dannini en ka needi, be manipuli en ka laamuji à travers les médias où on vous endorme tous les jours, les télés, les publicités. Ka haqiqa, nobody is coming for you. Goto ala arde fima an. Faites la différence. Goɗɗo alama arande no serti. Hay goto ala arde fima an. Il faut écrire le point là. No wodi wonɗo arde e inde ma ɗum fo no wodi, e leñol mangol, e leydi ma ndi, e diina ma kan, mais pas pour toi. Ko ɗum ɗo ɓuri mawde e déception ko sukaɓe Afrique heɓi. Sikkugol goɗɗo aray sanka e maɓɓe jawdi mum ndin ma tammum on fii ko ɓe faalako. Moi mon père min bengan ɓe okkorallam komi faalako, mais ɓe jonnilan komi hatto jine mum ko. Ben a wawatanulan sodande komi faalako, ko ɗimmoɓe am ɓen heɓayno kon. Conci labaɗi, paɗe labaɗi, saku lawa, il n'avait pas ses moyens. Mais il m'a toujours dit d'aller chercher ce que je veux. Wota habbo hay goto. Si la fala hunde, il faut aller chercher. C'est suffisant. Ɗum ɗo ko manangu mo lannata. Nde andata
ko an si wana an ya personne, c'est suffisant. C'est la fondation de l'homme. Ko taƴƴere bani adama non ɗuyete tawakkal ko nde andata ko an faalaɗa kon ko an wi no faala. Sendidira ko wiiɗa hiɗa faala kon e ko wi'a kon hino jama on no faala. Personne n'est obligé de t'accompagner. Donc, kahagiga, nobody is coming for you. No arrête. No arrête en tant qu'investisseur, mo kala no ardude e programme jimu. Woɓɓe no arde haala inde leñol ma, woɓɓe no arde haala inde ma, woɓɓe no arde haala inde leydi ma, woɓɓe no arde haala inde juulirdaji, woɓɓe no arde haala inde société ji, woɓɓe no arde haala inde famille ji ma. Mais ka haqiqa nobody is coming for you. No arede mo kala no arde ewno e ka haaju mum ko sottata ɗon, malheureusement sikka koko tawnoroɗa. No nobody is coming for you. Windu ɗum nawna selde haala ma ɗum haala a giɗo ka hoore leydi ɗo sona Allah non no waɗi e ma kala ko hato jinɗa e mum. Andu habbagol goɗɗo no arde waɗa investissement kon dépense e an fiyo mi wonu ko mi faala kon, ma ñande go mi fotta e goɗɗo o townalan o naɓalan ka mi faalaɗo sabu an on no arde. Ɗum ɗo ko wona e ɗum sombo ronka holorde taguɗo ma on, ko wona e ɗum sombo ɗannina ndaygu wongu ngun e ma. Andi bana adama fof no mari ndaygu, fodde ngun ndaygu ɗon ɗanaki mo wawi gollitirde ngun ɗon ndaygu o huɓɓina ndaygu molanako. Emi so tawi no ngala top, si tawi wona an jogi almeti ma ko habbotoɗo habbiɗo ko maayowo, ko weleteɗo, ko jamfeteɗo, ko ɗayneteɗo, ko fodeteɗo, yalto e habbagol. Nobody is coming for you. Sortez dans ces illusions. Aray sa gayni noon yaltude e ɗin koyɗi fuɗɗoɗa noon faamude c'est quoi ta valeur, ko honɗum woni qima ma, ko honɗum woni teddungal ma ngal. C'est très très important. Ko honto heɓata teddungal ma ngal. Andi sa faama ande toɓɓere arnere ɗo, nobody is coming for you. Goto ala arde fima an, goto ala ma arande. Andi siɗa e hoore laawol hiɗa andi goto ala ma arande, a ɗaɓɓana e hoore ma taxi ya ma seppa yaka. Mais siɗa goɗɗo wima noon no arande ma, on énergie mo duwanoɗa ƴettude ɗon ɗaɓɓa auto ma seppa, ko on énergie sunnata hiɗa dari. Nde ɗa wiya ya immoyo noon tawa ma yaronki a wata gasde, il y a plus d'énergie dans le corps. Bawa famude nobody is coming for you. Goto ala ma arande, goto arata dépense jawdi mum ndin e ma, parce que tu es vide. Tu es vide. Goɗɗo dépensata e verum vide, goɗɗum wona e makko si o dépensa, parce que wiyay ko dépensata kon ka yaltata. Joni non may ko honno noon, parce que si goɗɗo arante, si goɗɗo dépensay jawdi makko ni ma, il faut qu'il ait de la valeur. Ko ɓe tawa produit mo wonuɗa, tu valorises ça d'abord. Misal kumverum ɗo, kumverum goto sodata kumverum ko vide,
goto dépensata e kum veeru goɗɗum ala e makko si mi présentima kum veerum ɗo a yi goɗɗum no nder ga no woodi enen ɗiɗo ka yewten parce que y a quelque chose dedans mais si mi présentima au vert goɗɗum ala ton iɗa andi e nder yewtere men ɗen toi tu es perdant parce que y a rien à proposer rien. Ko ɗum waɗi dans la spiritualité tu commences par toi-même a fuɗɗorto woni hoorema hebbina veerum maako si fotta noon e aduna o sa fotti noon e aduna o si tawi ɓe ha ton jini ko woni kon ka nder veer ma maintenant waɗon ko wiyete kon gagnant gagnant échange mais ko no wonirta vide parce que neɗɗo habbiɗo il est vide ko ɗum waɗi si o habbi c'est parce qu'il est vide ko ɗum waɗi si jannguɓe men ɓen école om naaɓe fou après leur diplôme aye ɓe jooɗi habbi c'est parce qu'ils sont vides, il y a rien dedans. Si tu as vu que janguda kon c'est de la valeur no wodi ko nafata tu auras un investisseur. Merci Dansoko Mamadou Siré. Merci beaucoup. Depuis l'Angola. Merci pour le soutien. Donc, arrive. Yalto habbagol dandoma en sauveur. Yalto e habbagol yurminoma. Yalto e habbagol kodduri e fenade. Ɗum kan no tampini bu kodduri e fenade. Si mi heɓi ɗum ɗo, si ɗum ɗo ari, si ɗum ɗo waɗi waɗata aduna. A soñata ko are maɗe. fuɗɗo yahangol probléme ji jani ñawdaɗi ma probléme hoy tuso ko ñawdaɗi ɗaɓɓam probléme ji maɗi solution fuɗɗo ta huluɗin probléme ji yaw ta huluɗin muskilaji yaltu e ndin daɗɗuɗi yaw fuɗɗoɗa goɗɗum be qu'il soit si tawi tun a wawi ñawdude probléme gotum wallahi a ñawda e probléme luttuɗin fof pet majji ɗi wonɗi e hoorema ko fuɗɗode nden sattani bana adama habbiɗo fuɗɗode nden sattani bana parce que bana adama habbiɗo c'est un cadavre mo sukkude ko be gandal ngal timma si fuɗɗe ko be wawe si fuɗɗe ko be wone malaika si fuɗɗe c'est impossible ɓe yiyata no développé aduna on fo wiɗa sukkude ko nde timmunoɓe fuɗɗi ko nde ɓe fuɗɗino ɓe timmini ko nde ɓe fuɗɗino hunde nden ɓe faami ɓe jiiɓi ɓe moƴƴini ɓe labini ɓe timmini wata en sikkuɗi piiji ɗi woni ɗen gollitirde ɗo ko ni ɗi fuɗɗora o téléphone na ni o fuɗɗora o ordinateur mo yiyata hande jungo ma na ni o fuɗɗora ɗi goudronji wallinaɗi na ni fuɗɗora. Ça a été amélioré au fil du temps. Mais neɗɗo jaasuɗo ko neɗɗo habbiɗo yo timmiru o janngowo gayna jonne diplôme yo moƴƴirmo c'est des perfectionnistes ko sadi ko yo timmu ko noon ɓe jannira hay ka diina kala ko ɓe waɗata ka diina ko yo timmu à 100% silaɓe hunde nde Allah landaki mo ittaqullaha mastata'tum hule Allah emberetaga mo ɓenni o Allah wi hulero c'est-à-dire rewmo jokkumo emberetaga ma ɓenni noon fof no dowa wonde pilote Allah wi iɗa wawi seppude seppu ara ida wawi ladude ladu ara ida wawi doginde vélo dogu vélo ara siratal mustaqima dogu ara e maggo ida wawi cowtade cowto ara
da way wadde leɗɗe ɓawa e pusum waɗu ɗum ara ko ɗum wiyete mastatar ɓe inni non ɓe jokki les religion d'état ɓe wi ko non diina laamatériji ko jooɗoto suɓo ceernoɓe seeɗa ɓe inna ko ɓeyɗo ko woni goonga ɓe jokka ɗum ɗon ɓe inna ɓe ko ya wonu malaika. Ils ont ces esprits fermés. Donc il faut attendre ko ya habbo. And nobody is coming to. E peut-être sa andi goto ala arde hay sino arede me goto ala arde fima haray a fuɗɗike département pour s'en sortir de la pauvreté, de la souffrance, des maladies, de la déception. Lekki ɗi problème ji ma fou ko habbago. Ah oui. Ida habbi yo gorko on change, ida habbi yo nene goto ma on walle, ida habbi yo état on change, ida habbi yo leader ma on change, ida habbi yo leydi. Non, ça n'ira nulle part. Parce que ben ɗon ne viendra jamais pour toi. Hay ko gonga haɗuka. Personne ne pense à toi. Goto ala ɗo fi ma kadi goto joganaki ma. C'est très important de comprendre ça. Goto joganaki ma. Ko ɗum waɗa yande goɗɗo haalne ɗum ɗo hande jango haalne ɗum ɗo. Ɗum on laafi yo haali ɗum ɗo hanki hande mo mari intérêt ngol lawol ɗo o haalata ɗum o joganaki ma putte ko andu a yaltude habbagol o joganaki ma putere ko andu a yaltude e habbagol ko amon toñude wonki maki ko amon toñude wonki maki sikkugol there is somebody there for you goɗɗo no ɗon fima ɗon garay terto ɗaɓɓitugol dandowo fewnowo kodduriyeji terto yaltugol e ɗaɓɓugol ɗum wallowo fuɗɗoɗa ɗaɓɓitude probléme ji ɗi yaw e probléme ji ɗi yaltu e dogugol ɗin probléme ji wonɗi dogude ɓawo ma yaltu e dogugol ɗi fuɗɗo hande kadi fewtude e majji daraɗi moƴƴa koye nder fewtugol probléme taƴitata probléme o na e nder dogugol laawo probléme o probléme on no mari vitesse ɓurma par ce que sa dogi probléme goto e nder ko dogata ko wona probléme ji ɗiɗi si a daraki wona probléme ji tati sa daroyaki wona probléme ji nayi donc eɗa wawno fewtude probléme goto on taƴitama par ce que ɗon ko goto mais ko honno ɗi woniri 4 5 jeegowa julde nde a dogi julde subaka fana woni julde jeɗu fana 4 subaka ɗiɗi woni jeego a hunnanali ɗiɗi ko jeego hunnanta a dogi jeego alansara ira dogude woni jeɗu woni sappo a andiɗa ko ɗiɗi doguɗa sa ino Allah walliniri julde nden noon a taway c'est purement spirituel et intelligent o fuɗɗori ñallal ngal ɗiɗi ko hollugol ma dans la vie commence petit mais il faut aller dans la spiritualité pour comprendre la religion o fuɗɗori ñallal ngal ya juuɗu darɗe ɗiɗi farla farillaji ɗi gonɗe ngal fi hondu ko parce que ka fuɗɗode piiji no duwa newade ndaro ka lannode o waɗi tati wata ɗaɓɓo timmugol piiji ɗi jemma o waɗay toon kadi 4 geeƴe wata fiiɗa manque ta sikku kadi goɗɗum arayta ko ɓuri ɗum ɗon ɗuɗude donc dans la vie wata jogo esprit arrêté ngani daridi kañum ko andi kon ko ɗum ko miiji kon ko ɗum ko wowi kon ko ɗum kesu arata miijo go arata c'est qu'on appelle les esprits arrêtés. Merci Ibrahima Soro Diallo. Donc haray si tawi a yalti e habbagol a yalti e ɗaɓɓugol dandowo yurminowo wallowo ko wona Allah
a fuɗɗi ke fewtude probléme ji maɗi a fuɗɗi ke yahande probléme ji maɗi a fuɗɗoto ɗi joni taƴitude ka taƴituɗa probléme gotum obstacle gotum feƴƴuɗa ɗimmo wonno fuɗɗotoɗa yide ɓen yimɓe ɓe wonnoɗa habbade ɓe arali ɓe fuɗɗotoma joni addande SMS parce que fi wonnum ɓe fuɗɗotoma addande SMS y a de la valeur ajoutée a heɓi valeur e nder ma on jiwo mo habbinoɗa eɗe ɓa commencé a tappeli on nene goto ma mo noddatano ma eɗe ɓa commencé a tappeli ɓen lamɓe mom ɓe innenoma il faut attendre le bon moment ils vont commencer à t'appeler parce que tu as valorisé ta propre personne en traversant quelques obstacles. Voyage jigo ko antum duwaɗi wadde probléme jigo ko antum duwaɗi ñawde yimɓe ɓen yiya ñawdi ɓen guma nawni o naɓimo ko labtani ɓe arti ɓengu makko jibini o yaati e makko ko labtani ɓe arti ɓiɗɗo makko on o régli probléme makko kanko tigiri il avait un problème il a réussi à résoudre ça bon ils vont commencer à te respecter parce que woodi ko wawuɗa taƴitude ko tawta ɓe tawaka ko ɓen wonnoɓe ma dogude ɓe joɗinoɗa habbiɗa ɓay a waɗi quelque chose de valeur c'est des investisseurs joni noon ɓe faala investitude e ma pour plus de valeur ko sendoto ɗon koko ɓe sendoɗa ɓe ɗaɓɓude na ko ɓe fagga na ko ɓe neɗa modima komo sendoɗa won ɗaɓɓude na mo o ne'a wona yumma makko na ɓe makko ɓenguma komo o sendada o woni ɗaɓɓude wona a yumma makko na aɓe makko lamɓe ɓen mo ɓe sendoɗa ɓe on ɗaɓɓude wona mo ɓe ne'a laamaɓe ɓen komo ɓe sendada ɓe on ɗaɓɓude ka laamateri wona mo ɓe ne'a comprenez cela goɗɗum wonay e maasi fewta e adna o ta ndin kaydi janfoma ko bane adama arna kuma windi on diplôme jonnuma tan ɗum janfoma ko wiwɗa kon hiɗa woni e ko wonuɗa kon no sirde bon may on va aller kon ɗum waɗi yimɓe ɓen hankinno dogudema par ce que principe adna on formule on gundoji adna on alaɗi gollitirde bani adama ka hoore leydi ɗo koyo ƴaw fello ngon o yaha o ñawda probléme ji makko ɗi na yo dogu fello ngon sa dogi fello ngon ko non doguɗa ko probléme ji ma ɗi sa dogi probléme an tigiri ko a probléme goto fala kam sa ƴetti ɓikkum mako nga sa doyke e galle go a dogi probléme ɓiɗɗo ma hiɗa wawno wurde ka leydi ma a dogi leydi ma ndin a inni yade probléme a yeehi e leydi ko mais tu es un problème toi aussi kala doguɗo fello probléme mungo kanko ti ko probléme goto falaka ɗum waɗi sa landike agir ɓenna noon ko hanno hatta ka leydi kawtal ɓe ma ɗon parce que tu es réfugié ko hanno hatta ka leydi kawtal ɓe ɓen noon sonko ala ɗo ɗum ko hollugol ma on ne fit pas de problème no woodi ko dogata probléme no woodi ko dogata no woodi ko dogata ko no woodi ko dogata sa dogi probléme an tigiri ko a probléme sa fewti e probléme a taƴƴitimo a woni solution
ko on tuma ɓe fuɗɗotoma windande noddude tu t'es valorisé. Valeur ajoutée, sa yehi fi golle ɓeyna expérience ko andugol si goɗɗum no e nder ma, ko andingol mo kaydi ndi jogiɗa ndi holnaaki. On ɗo no wawi yawde voilà no faami on ɗo no wawi hendade ɗum frauduleusement, kono ka sur le terrain a wataɗa hende goɗɗo. Un peu d'expérience monsieur, oui, mi rewi o entreprise, mi rewi o société, voilà, angiɗa weɗi golludude mum par ce que a waɗi goɗɗum e ma, fello ma ngon hiɗa ƴawde ngo. Okkorelan kaydi men okkortama kaydi a dogu fello ma ngo, yurminela men yurmintama, tamela men tamatta, kono doganta fello ma ngo. Anda ko pelle kadi menen men woni ƴawde ɗo, c'est ça le monde. Ko on ɗum non hewtimma ɗum par ce que hiɗa sikkude goɗɗo no ɗa ko fiima o jooɗani ɗon, donc jooɗo habboɗa. Ko par ce que hiɗa sikkude goɗɗo no jooɗiɗa no haalde inde leñol ma ngol, no haalde inde leydi ma ndi, no haalde inde yumma ma e bemma, no haalde inde Allah ma o, inde annabajo ma o, ya habbo mo ko fiima o jooɗani. Non, imo haalde fiima, mais si o ari wona fiima o arata. Voilà la déception. On woni o tikkere wonde e ma, o rage wonɗo e ma, c'est parce que tu es dans l'attente. Hiɗa habbi mo arata aduna. Donc solution on ko ya habbor hoore ma, parce que sa habborike hoore ma a anday a duwaka soñude ko a remani, et là tu commences. Merci Diallo Yusuf. If you think running your problem is the solution, you will never win the race. Thank you plenty. If you think running away, thank you plenty for the contribution. Donc, c'est ça. Kun wonna dogude daro a daɗi, woɓɓe mon no dogude hunde iwdira ɓaawo mum hay fof, kono no dogude haa ka won ɗo no dogude. Min nawna sel mi yima ko a daɗuɗo, you are safe now, a daɗi accirni ndu dogudu fewte ko wonɗa dogude ko ndara si goɗɗum no jokkuma, ko ɓuri ko goɗɗum jokkama. Si tawi goɗɗum no jokkuma fewti e mum, ayya joni si tawi ko fewtuɗa e mum gon koko duwa dogoyde e ko duwaka dogoyde. Sa lutti problème c'est naturel, si ko a problème on ɗo dogude ko problème, habbiɗo ko problème. Sa lutti problème goto yiiɗa wondugol e problème, point barre. Kono sa fuɗɗike créer des réseau ma on, a fuɗɗike ngesa ma mba, a fuɗɗike soppuru ma ndu, a fuɗɗike waño ma ngon, a fuɗɗike dilji ma ɗin, dilji moƴƴuɗi ɗin, alhamdulillah. Ayyay joni aduna on no fewta e ma, ayyay joni hiɗa nodde, ayyay joni hajuji ma ɗin no sotta, ayyay joni ɗa noddire nano, ɗa noddire ñama. Mais goɗɗo wawata huwodirde e ma hiɗa dogude, hiɗa habbi, hiɗa wullitade. Goɗɗo wawata huwodirde e ma hiɗa dogude, hiɗa habbi, hiɗa wullude. Ɓeɗo fof ko réfugié wiyete, goto susta réfugié.
goto ala tan wonirgol avec réfugié et réfugié ala adresse réfugié ko feno il doit mentir pour convaincre réfugié ko ali yatima sam battondiri ko be ñamminama pas de valeur mon frère ngare ko ɗum waɗi ɓaawo kala sonnajo mo yiɗano lettede immorde e gorko kala sonnajo mo yiɗano lettede mano e nder lette no tampino sayi andu hino ɓaawo makko gorko mo timma wonɗo habbade ma wonɗo dogde kala ɓengure nde yiɗano lettede hino tampi hino soñji andu nden ɗon ɓengure ko joginde ko gorko mo timma kala yimɓe kala batula mo yiɗano lettede no tampinede no soñjede andu batula on no jokki yimɓe ɓe timma tadi ko ɓe nodditi komɓe wona ɗum ko yimɓe habbiɓe ko yimɓe dogayɓe probléme ji mum ko yimɓe wultotoɓe kala gorko mo yiwɗa no tampi hino sa'i hino yoosi andu no ɓaawo makko sonnajo mo timma c'est ça la réalité sa hokkitiri ɓiɗɗo ma himo jalɓi himo hetti himo laba ayyoyimo ɓaawa hokkitirde mo hitande duuɓi ɗiɗi himo sanci himo wullude himo tampi himo ɓeeɓi andu a hokkitirimo gorko mo yona gorko yona sa jombani ma a jombi sonnajo ma yi ɓiɗɗo ma jombi sonnajo fewdo jombatam himo labba mo danki hoore makko himo kelli himo firni himo selli ɓaawo jombude ayyoyimo hitande duuɓi ɗiɗi imo heɓa gertogal ngal ley mum ɓora andu mo wonde debbo mo timma c'est-à-dire anda rôle ko doit joude e ɓeteke si tawi mo timma on ala jaɓude timmugol e gon bange ɗon gorko ala jaɓude wonugol gorko arrijala 100% e pete an debbo jaɓ wonugol debbo par ce que wonugol debbo e wonugol maccuɗo no sirde wonugol debbo e wonugol maccuɗo no sirde an bete gorko ti tawi ɓenguma jaɓali wonugol place sonnajo 100% e bete an gorko won gorko non en dol beeri na goto weltayɗin taarikaji sa ɗoftike mawdi ma ɓiɓɓe ma ɓe barkay ko mawdi ma jogii barki ka haqiqa si debbo jonniti mawdi makko haqqeji makko ɗin ɓiɓɓe makko ɓen barkay si gorko jonniti ɓengu mum haqqeji mum ɗin ɓiɓɓe makko ɓen barkay mais ça doit être dans la réciprocité c'est-à-dire ko be si tawi ɗon faala ɓikkoye mum koye daɗo ko be gorko on jogo debbo on jogande hittuɗo c'est-à-dire momi wondi e mum on ɗo elle est importante wona himo loyi wona himo loyi yomi danka mo ko ɗum religieux ji on ma wiide religieux ji on wiyete woni ɓenguma no loyi o timma yurmimmo non dans la spiritualité ɓenguma himo hitti ayi sa siɗa jogii ko hitti kono jogorta téléphone ma mo sooduɗa $1000 iPhone kono jogortamo ordinateur ma mo sooduɗa très cher kono jogo ɗum ɗole ko alawoy très ko wata ko eɓɓindirede banadam on peut pas comparer ça ko misal jogitor sonnajo on ɓay mo hitti ɓiɓɓe ma ɓe barkay an gorko
an debbo gorko wondiri e makko ɓay mo hitti wallahi sonnajo valeur ma on ko gorko ma way ça te valorise, ça te valorise. Donc jogor gorkon parce que mo itta jogor mo parce que mo mari aljanna mo jonne ida fokkiti aljanna ida huli lette gaburu wota jogor mo parce que ida doa wonde de wota jogor mo parce que wala non debbo gorko no mari darande molanande nder gurnan debbo rewbe be ala no modi ben no ande debbo no mari darande molanaɗo e nder gurdan gorko worɓe ɓe ala ɓenguɓe no andi ma wonduɓe mum seedi no andi. Donc barki ka haqiqa harana ka fenande nde wonaɗa haalanede an gorko on jogoroɗa debbo on parce que elle est importante. Iɗa andi si goɗɗum no hitti e ma kono jogorta ko ɗum barkinta ɓiɓɓe ɓe c'est naturel. Ma iwa leɗɗe siɗa yarnude leɗɗe iɗa yarnude leggal iɗa dankade iɗa duulade modi nandata e leggal ngal ala ka dankede parce que éducation ɓiɓɓe mon ɓen ko on ɗiɗo si tawi a transféri ko wiyete comme jaasere e ɓengu ma hoyede tikkere mais ko ɓikkoye on ɗum heɓoto c'est des enfants frustrés ko kaso won ɗon heɓande ɓikkoye laaɓe e ɓikkoye feetukoye des drogués, des prostituées, des voleurs, parce que les enfants sont traumatisés. Il n'y a pas de paix dans la famille. Donc, barking en réalité, ça doit être réciproque. Gorko on jogo debbo ɓay mo hitti na ɓay himo loyi sa dogini oto o doginay goy si a remi o remay goy julde ɗe farlaɗa ɗen ko ɗen julde sonnajo on farlagoy korka ma kanko kan korko kon non ɗo nden lo'ere woni hajju mo farlaɗa on no farlimo honɗo nden lo'ere woni tawhidi mo farlaɗa ko ɗum o farla se a wonda e makko joni a yoɓay ko dankanoma ɓikkoye makko a yoɓay restaurant ji ɗi ñaama a yoɓay wuppe donc na kanko wonɗa jonde ɗum ko hoorema wonɗa jonnude ta sikko ɓayiɗa dépense ude haray mo wonɗa dépense ude himo lo'i non il a un vrai boulot, il a un vrai travail a to arde kama himo fofude mo ñamde mo yarde wota wondir kadi an kadi e gorko ma wasnamo joganima goɗɗo wota wondire makko ko moodi an mo joganina ko honno joganima ko honno joganima ça doit être réciproque sona ɗon si kala ko ara yeeso tan ko ɗayni ɗum ko ɗayni muñño moodima wondo e makko ɓiɓma ɓe barka c'est l'esclavagisme muñal fuu salato komo kala no mari ko duwa wadde c'est un contrat social kala no mari ko duwa wadde si tawi koyo dewgal ngal daro kala yarnay côté mum o muñal fuu salato ko naafi an kaɓe may goto wawata ittude muusidi e ma donc wata jaɓu goɗɗo installa muusidi ndin e ma ɓay wata ittude mo wawi ndi instalude e ma sa jaɓi la souffrance la dépression sa udditi bafangal ɓe wawi nadde ɓe joɗɗina ka nder gandi ma si ɓe naadi noon ɓe wawata yaltinde donc wata jaɓu goɗɗo wujja bonheur ma hunde e ɓuttu fotata hunde e ɓuttu fotata ça doit être réciproque sa ɗofti ke mawde maɓe bar kon nun taw wiiɗa barki c'est l'essentiel ala kon nun taw seɗaɗi kay ko wiiɗa barki konko fenande konko wonɗa wiide barki ɗon fof firawna no warno barki
konko wonda wiide barki fof Abu Jahli no marno konko wonda wiide barki rewɓe ɓe joom mbaka no mari ɓiɓɓe maɓɓe no mari ɗum rewɓe beebinayi ɓe moodi mum ɓiɓɓe maɓɓe no joni sigtadi ko hay ko hooliɗa kon peppale no heewi to yewtaw ɗaɓɓita kon ɗum barki en réalité si fuɗɗoɗa ɗoftade moduma e nder yiite jahannama si fuɗɗoɗa ɗoftade ɓenguma e nder yiite jahannama fiyo ɓikkoye ma an a tawaka barki kin taw koye ma duwa fuɗɗade barki vrai barki ko ɓuttu ɓerde ɗuɗkon fof ko fenade la paix de cœur sa ñaami ñiiri a anda ko maafe on ɗum ñamuɗa a waali kay suudu anda ko danki ma kin ko honno ki anda hay ko honto waaliɗa waaloɗa e nder suudu c'est-à-dire ɗanoɗa fina jiɓoɗa ko honto wonɗa way so ari ka vous êtes stressé ɗa ɗanoɗo joni fina jiɓoɗa ko honto wonɗa karti yombo wonɗa ka golle walɗa ka suudu ma ka maîtresse ma mais tu devi anani namere koyɗi mon ɗi nasama kala donc merci Bari Hakim fiya yalto e nder ɗum ɗo non fof aren yewten solution kelɗuɗo arana en wawwa wa politique leyɗele Afrique no sonka tun no haala no fucu eyi kala ko golletake ko hus kala yewtere nde jokkintintake golle ko fus kala ko wonɗo nande nawna silli no haala ɗo ande min komi woni e gollitirde emberetaga an are an kadi ɗa wawi go na fof ɗa wawi ƴettude beri woni koye e taga ma fuɗɗoɗa wono wi golle mi waɗatta ɗum kadi no hewti landagol question réponse no hewti haalugol si tawi natoye aljanna ma yiite wigol mi waɗata ka jawdi ma ka tamma ka golle ma yowi buyno toon ina wawi wiide no ko sikkunoɗa kon sa wi'i no a seeday e maɓɓe sa wi'i no goɗɗum fuu so bonata ko hoorema wonɗa retirde jungo maɓɓe tadi ko doole ma ɗe ɓe jattuma ɗe wonɗa hettotude kono ko dewgal a wonde a jombaka ko ɗum ɓurma moƴƴande a wonde e dewgal tooke toxique mi wondiri Allah tagɗo par ce que a bonna e hoorema bonna ɓiɓɓe maɓe bonna dewgal ma ngal soñja musidan ma ngal ukkidiron yimɓe haɓɓe duwaka haɓude haɓa ɗum wiyete mariage toilette et peut-être célibataire tranquillement a wonde a jogaki téléphone no ɓuri a sodde téléphone mo gollata a wonde a jogaki oto ko ɗum ɓurma moƴƴande a jogade otowal bongal ka fof kutuɗa woɗa muɗare ke jippoɗa yurno wudda kapo nebbanno e ma ange mécanicien iɗon yeddotira iɗon yaha justice sa yerade ye merci Thierno Diafar donc on va venir maintenant sur la zone ko ka ñawngu won ɗon ko ɗon wonɗen memude temmere nden tigiri temmere nden wonɗen arde meme andi ka thérapie temmeje ɗen si a memide les gens préfèrent se retourner dans leur ancienne vie ɓe suɓo bete yiltagol ka temmeje ɗen muyntetake kaɗe wuttete tum ɓe inna lekki waɗama ko ɗum woni mocco na mocco fof ko ɗum woni batini ko ɗum woni mbilo sadi temmere ma nde ko argo to waɗane ina way lekki waɗama taɗayin to bordi ndin no ley si ndin bordi iway ko be matériel ji mum ɗin adde pensuhoy laɓoy coton alcool heefe arada sonka nana ha sikka ko gañoma excusez-moi mais so gayni heefude ha o yi tewu laaɓu ngungu automatiquement o waɗa alcool on o itta o waɗa poudre on o itta o waɗa bande o c'est comme ça il faut guérir les plaies wona ngil haala wi
koyen nene goto, koyen yurmodir, koyen naru, koyen naatidu, koyen yaltidu. Wata gasude. Si yimɓe hawti e hoore nafɗan kako ɓe lanca. Fottetaake e hoore beppale ɗum ko hoore gonga ɗum fottete. E hoore fenande, e hoore ɗayni, e hoore jamfa ha hande fottaka. A ƴettata masque, mi ƴetta masque fotte. Ko hayde yadde ha gaɗata jere mi acce ɗon siko min ɓurma bandi yagal ga ɗon mi acce ma meɓa. Jonna may ƴetta nde ɗo sabunde loten temmere nde. Temmeje go non no jalɗi de. Goɗɗe woni no kiiti. Si temmere kiiti golleno to ko kala ñawday ɗo temmere nde wonta gañ. Temmeje go si kiiti waɗay leeɓi. Non, je ne voulais pas rire aujourd'hui. Je suis tellement désolé, excusez-moi. Je suis désolé, vraiment. Allons-y. Honno lotirta temmere nde kaka ɗaɓɓugol valeur, parce que nous voulons toujours se valoriser, mais buye men anda ko honno valorise ta hoore mum, c'est-à-dire teddinirta hoore mum. Joni ka ɗaɓɓugol teddungal wota ɗaɓɓu teddungal mangal e fe yimɓe ɓen, wota ɗaɓɓu ya teddu yeeso gite yimɓe ɓen. Ta jaɓu non, ta jaɓu few ɗaɓɓu teddungal mangal e jungo ma an tigiri, sabu tabintingol dimu mangu, sabu tabintingol hakkille maɗe, sabu tabintingol kongol mangol. Jogagol ko hooliɗa kon, gollugol ko halata ko, hunnugol fodoreji maɗi, jaɓugol valeur ji maɗi. Ta jaɓu noon ɗaɓɓugol teddungal kangal heɓotako e fe e jungo yimɓe ɓen. Ko ɗum woni warde buy. Hiɗa wadde ɗo piiji buy hande, fi gite, fi noppi. Andu noon ɗen gite ɗe wonɗa waɗirande fi mum ɗi alama yiwde, ɗin noppi ɗe anduɗa waɗirande fi mum ɗi alama nanda, haji majji waɗa si a ɗaɓɓi qima ma on, valeur ma on, teddungal ma, dimankaku ma on, e fe komi wi a ɗaɓɓu kon, automatiquement conscience ma on, dimankaku ma on deƴitay, gurdam maɗan deƴitay. Si gurdam maɗan deƴiti, darja ma on ɓeydoto. Si gurdam maɗan deƴiti, wullitagol ma ngol fanɗay, ko nafata kon ɗuuɗay, automatiquement valeur ma on ɓeydoto naturellement, ko ɓeydoto naturellement yeeso ɓen yimɓe ɓe wonnoɗa ɗaɓɓirde. Andi sa fewtini e hoore ma ɓe soodete ko wonɗa ko produit, an ko a produit, tu valorises la qualité du produit. Wona e waccugol produit on, wano journaliste ɓe men wacca hunde ko nde wona, wacca bepperi. Si ɓe yeɓe tawi ko bepperi, ils vont plus revenir. Ma woɓɓe wurina nande ko bepperi. Tu valorises le produit. Sa gayni valorise le produit on, ɓe aranayi. C'est ça la concurrence. Valorise ta personnalité. Sabu laɓɓingol gurdam maɗa, deƴitugol, respecter tes valeurs. Waɗana hoore ma keeri, anda ɗum ɗo miɗa duwa wadde, ɗum ɗo mi duwaka wadde, ɗum ɗo miɗa duwa jaɓude, ɗum ɗo mi duwaka jaɓude. Hara wattitali ɗum ɗon haƴi hunde. Ka diina ma, ka ɗaɓɓere ma, ka gurdam ma, ka relation ji ma, tu mets des bornes et des limites. Hara a yalti e gurdam mbeewa. Sa yalti e gurdam mbeewa, ko gurdam ngayu wonɗa yawde. Sa wi e gurdam ngayu, ko gurdam mbeewa wonɗa arde. Ko mbeewa fottata e mum no kolba ka, ko mbeewa fottata e mum no waɗa ɓoggol ka, ko mbeewa fottata e mum no waɗa e nder kula ka. Faites beaucoup attention.
ko parce que mbewa man no habbori jooma mabba moƴƴere. Ngayi ko mbo habbori personne si wona Allah. Ngayi sino yaltude bimbi laggoto peɗale mum kon waɗi sindi laggade peɗale mayde ko Allah ndi woni rewde ɗo. Ala mo jonnuɗa lan on miɗa laggade miɗa jaɓi wongol komi waño mbewa sino yaltude bimbi fewtay woni e jommo inna lanɗan okkoran lanɗan. Gerto sino yaltude bimbi hibbanan kaata si o yeeyima ma o hersima ya non ko goɗɗo ɗaɓɓirɗa valeur ko hatta leyɗele Afrique sorto hiɓe habbi ko France ko Russie ko Amérique ko Chine sortota ko aduna parce que haray Allah okkima ngal jama bauxite kange mais okkorali ma ngandi ala to tadi mo okkor ma ngani mais na ngani ni gollitirɗa. Donc ɓay ala gollitirde ngani man y a plus de valeur, personne ne va te valoriser parce que ɗa habbiɗo ko neɗɗo jaasuɗo moodi ma no jaasi ɓay mo habbi, ɓengu ma no jaasi ɓay mo habbi. Kadi ko kanko duwa wadde koye mo habbi, ko duwa ma waɗande koye mo habbi, ko duwa waɗande ɓikkoye makko koye mo habbi tamede, ko ɓengu ma duwa ma waɗande ko himo habbi. Ya waɗu ko duwaɗama waɗande ko waɗanamo kadi ko duwa ma waɗande ko no jasere nde ko ɗum woni dogugol probléme jomum. Donc jaɓugol ma ɗum ɗo ko andutugol wonkimmaki, andutugol ko fi on ɗum addiraɗa ka aduna ɗo, ko andugol mission ma automatiquement valeur ma o yalti. ɓe chinois ɓe ɗon sukkude ko Amérique ɓe habbi yo jonnuɓe valeur, ko France non, il travaille tous les jours. Hiiɗuɗaɓe añuɗaɓe a valorisé. Hakkunde arabu ɓen les Iraniens, pardon, les Iraniens ne sont pas des Arabes, hakkunde julɓe ɓen les pays du Golfe, les Iraniens ma ɓe Koweïtiens ɗa sukkude ko goɗɗo ɓe habbi, il se valorise tous les jours. Sa lanni valorise de yimɓe ɓen gurdam ma yimɓe ɓe ngare anda nana yimɓe no yi Dubai, no yi Koweït, no yi réglirgo probléme ji mum, no yi moƴƴintingol hakkunde maɓɓe fraction ji parce qu'ils se sont valorisés. Ari ko France dogete yahe meɗen haɓude may France ɓitten, eɗen haɓude may Nations Unies yewten. Non, il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui ɓe yaha direct dans les pays de Golfe ɓe yaha ɓe règle probléme ɓe parce qu'ils se sont valorisés. No wodi leyɗele ka leyɗele yimɓe to ngara liɓa piiji bomba wara yimɓe. No wodi leyɗele yiɓe andi ko ayɓe maɓɓe ɓe susta yawde fi on ɗum parce que se sont valorisés, parce que jari ɓe helay pays pour man. Sa sikki koye nder jonnugol hay ko a mara koye nder jonnugol hay ko a mara goɗɗo yiɗayma aɗa yini hoore ma ko seka yiɗa hoore ma ko jonnimma ɗum ɗon ko a yiɗa hoore ma no yiɗirayma jonkino o vers ɗo koko woni nder ga kon addata yimɓe ɓen ko woni nder ga ko joni si goɗɗum ala nder ga kon waɗatama kon waɗi si woɓɓe ñawli kama ɓe arata kama ande kadi parce que lanni kon no ñawlanɗama parce que règle de commerce a doit ko mo ñawlude o fodda e ñawlede kono ñawlantama an e makiti ma on a yaw soduɗa kaas in makiti mo soduɗa kaas kono ñawlanta o ko fayita habbima c'est pas ko fayita habbima kala wonɗo ñawlude dans le business habbo ñande goye mo yani parce que na noon sodirɗa. Donc ça anditi wonki maki automatiquement c'est de la valeur, automatiquement c'est de la valeur.
ko effet dogugol probléme ji maɗi dogugol ɓaawo yimɓe habbagol yimɓe ko ɗum woni hoyende e jasere e maccangal donc sa nanni jaɓde ɗum ɗo ko haaleteɗa tampintama hande kadi sa yi miɗa waɗinan goɗɗo no ñitto ɗo 24 heures no ñitto tun no ñitto sa nanni ko gonɗum waɗi ko goɗɗo no wima goɗɗum nene goɗɗo no wima goɗɗum ko ɗum bonnuma ñalla ko goɗɗum o wiila ko boîte ma on woni vide goɗɗum ala to e goɗɗo haala konngol toute la journée ta journée est pourrie ko konngol o haali a waɗiɗa wawi contrôle le hunde ko makko ko mais si tawi a wata contrôle de nder ma on sait qu'il y a un vide quoi termus c'est ce vide qu'il faut remplir par la thérapie la connaissance de soi la connaissance de ta mission la connaissance de la spiritualité de ton créateur lanni ko lutti ko ngaray ha tawe ko ngaray hande ko ɗo wonɗen hattude haray ka arande lawol en wi nobody is coming for you hay e goto alama arande no arede noon e inde ma no arede inde leydi ma no arede inde leñol ma mais an wonɗo landarde on personne ne viendra pour toi siɗa faala yo goɗɗo ɗaɓɓito hoore ma taw an a yaali hoore ma kono humɓe ɓen hiiray ma misal ɗo joni a anda inde ma nde goɗɗo ara landama honto kaari woni inna kaari hombo o inna non c'est pas lui passe e a anda no wiyeteɗa a anda ko gaynata jon noon hiɗa habbo waɗa hombo personne fof haala inde ma ɓay anda wurina no wiyeteɗa ils vont pas te retrouver valorise ta vie ka yewtere men ndimmu en wi kala debbo mo yiɗa no lakka no tampi no soñji andu mo wondi e gorko mo timma ɗo waɗi si innama moodi woɓɓe no sukkude ko bugagol ko goro ko haɓɓere moodi ko golle ko yolnde dowa uddede mo wona moodi no bugo en yiɓe wona moodi no bugade mo wona moodi no haɓɓa no jonna goro no kuru goro no arana moodi no loosa o tigi arana moodi c'est un travail donc kala debbo mo yiɗa no soñji no tampi no e ɓaawa makko gorko mankuɗo no manki na foro he wondigal na forcé sa tawi a gaynanta goɗɗo tu peux la libérer na fi ɗum Allah tagiri mo yo lette non si tawi pointurji mon ɗi yadata ya une libération ya une porte de sortie tous les jours kala gorko mo yiɗa tuba mum banno jaaɓi no sanji no ñitto no lakka no sofitu no ɓaawa makko debbo mo yona debbo few kala jama mo yiwɗa batula no soñji no tampi no jaaɓi anda hande kadi ko honto fewtata hiɓe jokki ko jaasi ko yona ko wa jaasi ko sadi yona sa ƴawi ɗo joni e avion wal sikki ala hiɗa waɗi ka hakkille ma ɓay a yoɓi ngal naɓete ka destination ma si ngal hewtinali ma ngal jaasi sa taƴi ɗo joni bus auto wal a ƴawi e maggal man hiɗa yawde direct Abidjan hiɗa hooli ngal heɓi si ngal heɓtinali on hingal jaasi sa wondi e debbo ɓernde ma nde ɓuttali ɓay ko ɗum woni sonnayi ko ɓuttinta ɓernde c'est que no jaasi a wondi e gorko a hisali a daɗali tu n'es pas en sécurité no jaasi ɓay jaɓugol ɗi règle ji no sattani en honɗum waɗi sino sattani en par ce que yiɗen habbi mais nda komo kadi janni hen ɗum habbagol
no habbi, c'est juste la manipulation. Les États manipulent leur peuple à travers les médias. Les États religieux manipulent les fidèles à travers les religions de l'État. Tout est manipulation. Wawa ta gasu de sita ya yiltita ke horma pa yanga da inta horma wala no da wonbe da inde horma en hebi hande yimbe taw ko kambe tigiri won manipulde horma dum fo mengi neddo tawa kande kadi ko kanko woni fenande horma o fena o labina on kura o fena o labina de fenande de o haba kala wi do ko fenande jogida oy si be inni ya wona e fedde c'est pas mal ko an subi won gol fedde ando ko wirada ya wono don ko fi ya jokko ko tawata yejjintinte haqiqa parce que sa nati ka der fedde feddeji no dudi ko hondetuma waynondirta e din don fu ko bay goto kala e mon ngare dabbude defandugol fedde munde ko hondetuma waynondirta e ben don anda ida hatonjini e wurugol ida hatonjini e fontako ina ko naddande ben ko mo yida wu no rondi hen ko bure yewde ko mo fottuda wono rondi hen andu non ko wiyete kon hen toke tidin tam toke nyama e mira moni mu toke beydata hakkil toke duyta hakkil wata sikku yidini cruauté dum tidintam mo bonnuda o habbo bonna fima ko adunani mo jibuda o habbo mo jibete c'est une question de temps c'est ko temps wata sikko wongol hene nafatam a wonata non e fedde ronka wonde hene c'est impossible be o jogonoda goddo toke mon nantondira e fedde mande hara na dum alla neluma fiyakeji bennin koye jungo Allah woni na jungo ma fiyakeji yimbe tawbe no be woni rewirde Allah no yeso ma annano moddir na jungo ma woni donc tu deviens automatiquement haineux parce que anati e fedde anati e clan tu n'es plus dans la spiritualité ko dum ko donc o ki poda e ko ala nafa ko mari nafa kon vous oubliez ça c'est une manipulation. C'est comme les États. Si be fala on dan ninde, ma si be fala waddi goddum ka der leydi, be utiliser média ji di radio ji, des journalistes be utiliser wobbe mabbe. Ben essaye ngani mon di bay be andi ko be wadoyta. Be ndara réaction mon, ko men action réaction. Si mema ma seda be ndari réaction mon ma be wowtina on hala kan be anda non ko honno be addiroyta. Tout est manipulation. Noi wa société sino fala radade gollobe be fuddorto taw ka mediaji société njano be fala licence de dolle yimbe be fuddorto ka mediaji ben hala be yayi woni am fayit dum sonke gollobe nana dum ko newi donc si be ari licence ko loy no doa on vous manipule. Donc, on a merci Diallo Lamine, merci Muzafar, pareil. Udutu hakkille maden ko miiji da adnan ko na dum adnan woni. Assalamu alaikum warahmatullahi